Aya basi mambo vipi? Bimeze biti? Twirebera freelance. Yeah. Ni ku gasomano films.com. Ako tonari tuziko. Burya bwari ubukenewe sigaye asa neza. Kaka. Kwari ukudakaraba. Karirimbo gasozera. Tonarite. Okay. Mambo vipi? Abakinnyi ni ibyamamare. Christian Slater, John Cena. Twirebera freelance. Okay. When I wake up on my knee, I take it so funny. When I see my enemies, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo. Konumva iki cyana kizi kuririmba we. Bimeze biti? When I wake up on my knee, Skia. I take it so funny. Numva ariko. When I see my enemies, you're the super weapon. Aho. Jakubuka romantic. Twirebera freelance. Funny. When I see my enemies, okay, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo pije. Waje ndirimba nkifana, wajya kunyegera nkifata. Ukina movie ndumirwa, mu mariba mpita micara. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya, ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo nkugwamo watoya zana. Gaho let's go dutwike sana. Meze neza n'uyu mwana uko yisetsa ni hatari sana. One, two, three, go. Calm down slow. Wata tiri yango. Yeah, goko. Abavuga ubugambo basare tujyana indera. Gahunda no kurya shongi ibindi nabwo bindeba. Tuye Mona Lisa, maybe you are una designer. Ni wowe this, ni wowe wantwaye umutima. You got the rhythm yawe afasha. Nakugize tight mpaka. My lover, my daughter, I no go fire you, my pepe. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya, ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo nkugwamo watoya zana. Tonalité. Ega matwa kanya gato tumari gukomeza na filime yacu. Sibyo? Aho wicaye hose jya wibuka ko sidira cyariho ntaho yagiye. Ibyo urubyiruko mu byibuke. Kwipimisha sida n'ubuntu ndetse kumenya uko uhagaze n'iby'agaciro, ipimisha umenye uko uhagaze uyu munsi wa none. Sibyo? Yeah. Ikindi sida ntipimishwa ijisho, ushobora kureba umuntu ukabona ni muzima bitewe n'ukuntu mubona ni toto, ariko sida ntipimishwa ijisho. Ese ubundi yo hagiye gushya
ujya wibuka gukoresha agakingirizo cyangwa upfa guhubagurika. Rubyiruko kano kantu buri munsi ujya ukibuka wowe ukurikiye zino filime za Rocky ujya ubyibuka. Agakingirizo ni inshuti yawe aho ukabonye kose ujya uvuga ati agakingirizo ni inshuti yanjye ni ishumi yanjye kakurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Zira ndwara urabizi ukuntu ari mbi cyane. Ndetse si ibyo gusa, agakingirizo kanakurinda inda zitateganyijwe. Ibyo ugahora ubyibuka kagakingirizo ariyo shumi yawe. Niba waranduye nanone agakoko gatera sida udukurikiye muri kano kanya aho waba uri hose, gutangira imiti igabanya ubukana bwa sida ndetse ukanayigumaho, ibyo bizaguha ubuzima burambye. Hari abanywa imiti nyine n'ubundi ugasanga ejo bundi ayisayireka kumva ko ibyo bihagije. Ibyo ni bibi. Nimba waranduye ukipimisha ukabimenya ko wanduye ukahita utangira imiti buriya kare, biragufasha cyane kuko ubu yifatiranye ugatangirira imiti ku gihe. Ndetse nimba waratangiye kunywa iyo miti wiruhuka na gato ngo uyireke uyiparike, yinywe nk'uko bakubwiye uzajya uyinywa maze urebe ngo uraramba. Ukeneye ubusobanuro ku buzima bw'imyororokere cyangwa se ukeneye kumenya byinshi ku burenganzira bwa muntu, waba uri urubyiruko, uwo waba uri wese ushaka kumenya amakuru menshi ku bw'uburenganzira bwawe. Buriya hari abantu bahohoterwa batazi uburenganzira bwabo, ugasanga umuntu arahohoterwa kuko nta makuru afite ku by'uburenganzira bwe, ukaba uzi ko hari ibintu utemerewe. Hamagara ikigo cyitwa HDI, ari nacyo cyateye inkunga ino filimi kugira ngo ikugereho. Icyo kigo bita HDI, uhamagara umurongo ni nimero 3530. Izo ni nimero uhamagara uhabwa ubusobanuro bwose ukeneye ku buntu, nta muntu kwishyuza. We hamagara 3530. Iyo niyo nimero wahamagara ufashe telefone yawe, tuguha ubusobanuro ku bintu byose ukeneye kumenya. Nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Ariko ubutumwa mba mbahaye muba mububonye. Okay. Izi filime zisanga ku gasobanuye films.com. Aje gusanga ntanjije ikunda filime iyanga ikunda filime zanjye we. Filime zanjye zikundwa n'abantu b'abanyabwenge basobanutse. Buriya nusuzuma neza umuntu ngo ugiye filime za Rocky wapi, nucunga neza no mu buzima bwe busanzwe uzasanga uwo muntu ahubagurika, afite ukuntu n'ubundi ibitekerezo bye biri hasi. Ariko abantu bakunda filime zanjye shaba bari abasirimu bazi ubwenge basobanutse. Abanyabwenge baramenyana. Feeling when you're doing exactly. Wari wiyumvamo ibyiyumviro ko ikintu ukora kuri iyi si aricyo wahamagariwe gukora. Cyagiye nyine nawe uvuga atakazi nkora niko kanzanye kuri iyi si gukora kabisa. Apana wa wundi wicaye mu kazi agakora ariko yumva atagakunze. Nibyo dutangiye batubaza. Everything inside you is moving together. Cyagiye iyo uri gukora akazi wumva indani muri weho uhamanya neza n'umutuzo w'isi uvuga ati ninjye muntu gukora akazi kanzanye ku isi. Usohoka mu modoka, sohoka mu modoka. Abasirikare sohoka bese ku murongo. Icyakubaho cyose uri muri ako kazi uba wumva nta kibazo ufite pe kuko uri gukora akazi ukunda. Nuri kutubwira Me neither. nanjye rero nuko bimeze. Freelance One can hope, right? ariko reka twizere ko bizakunda tugakora akazi twifuza. Byatangiye nyiri umwana John Cena, Help people. numvaga nifuza gufasha abantu, Or at least I wanted to. byibura narabishakaga nubwo bankubitaga, Here's what any noble red-blooded American. ariko nakoraga icyo undi munyamerika wese yakora, gerageza gufasha. Mwana urakaza neza muri cabinet d'avocat yacu, naje kuba umwavoka. Numvaga ari akazi keza ngiye guhaye karibu buri umwe muri twe turi famille. Then I saw it. A life of backyard Ati mbaye umwavoka nabyo numvisha atari byo nifuzaga. Ati ubundi byose byatangiye play dates. nifuza kuzabaho nk'abandi bantu bo muri quartier nakuriyemo, babusanga ari abaturanyi muri weekend ngo botsa inyama, Improvement projects. bari mu maproje ngo yo kubakira abaturage, Neighbors that bategura ingendo zo gusohokera ahantu kure, a wife I probably didn't really know either. Maybe in a family kubana n'umugore nashaka, babaturanyi bashaka ko muryamana. like that. Ibintu nk'ibyo sinabikundaga, When did you just? nabitekerejeho nyiri muto. So I folded that hand. Mbona ubwo buzima sinzabamo mpita mbaho urutoki. Urabona igihe yatangiye kubitekereza katazabaho ubuzima nk'ubw'abandi akiri uruhinja. A year of law school left 6 figures. Tangije kwiga akazi maze kuba umunyamategeko. Mbara maze kwiga maze kubona akazi maze kuba umunyamategeko abaye umwavoka. Fucking army. Akazi k'ubwavoka kamembaga amafaranga menshi naragataye nigira mu gisirikare. Kuko numvaga ari cyo kintu nakora. Fuck. Urabe umugabo yataye akazi k'ubwavoka kamuhemba neza ajya mu gisirikare. Abantu benshi baravuze ngo ndi
narasaze ariko nanjye niko natekereje. The next thing I knew, ikindi kintu namenye, I made it through the Q course with special force. nakomeje kwitwara neza mpaka ngera muri special force. Ariko tubwire unatumwe tumanuke we ubuzima bwanjye bwa mbere. I was happy. Nibwo bwa mbere nari mbayeho nishimye. Umunsi njya mu gisirikare nahise numva ariko kazi nari narahamagariwe gukora, numva mfite amahoro. Hari igihe waba ukora akazi akariko kose ariko ayo kaba kaguhemba yose ukumva ni wishimye, ariko hari igihe wayikorera akazi ukunda A1 uburyo nawe wakwicaza muri office yo yaguha yose. I found myself. Ubwo naje kwisanga, I found love. naje kubona umukunzi, turashakana, dore nguyu. I found family. Byageze aho nza no kubyara. And most of all, I found family. Yaranabyaye. Mani tugire je n'abasirikare. Found purpose. Nibwo bwa mbere nari mbonye byibura intego y'ubuzima. Ahandi ubaho nawe wumva ko ari icumaze. Tugiye ku igipimo cyacu ni President Venegas niwe tugiye kwica umugabo ntumwibagirwe. Tugiye kumwica. Abasirikare babahaye misiyo ba Amerika Special Force. Durire ku butaka mwana. Musore amanuka mu ndege nuri kutuganirira tutarabona isura ye. Icyo gihe bari bagiye kwica witwa President witwa Venegas. Ndege itaraparika barayirasa. Musore yari yamaze kugera ku mugozi. Urabe. Mu kirere. Urabe. Yo. Ndege iparika nabi. Agiye kuri misiyo. Urabe. And just like that, Nyine gutyo tu was gone. intego yanjye nari inyibuze. The normal life that Nahise nsubira muri bwa buzima busanzwe nari maze igihe naranze kuzajyamo. failure. Numvaga koko nsinzwe. Ubuzima bwo kujya kwicara agakora akazi nk'abandi bana akaba hatuje atari mu gisirikare ntaga bikunda. Ni John Cena yakoze impanuka umugongo ugira ikibazo ngo gwera icyo gihe intego ye yarayibuze. We yifuza kuzibera umusirikare, yumvaga ari cyo kintu kimuha ibyishimo. Mason dore imidari bagiye bamuha. Umwana araza gukererwa ku ishuri aho ngaho. Umugabo ari kwirebera amafoto ari mu gisirikare, madame ari kumuhamagara dore nguyu. Mugabo waramutse. Yay! Mwana wa You're from else, Dad. papa ntago wiborosha uri kunuka. Siko nagoswe. Nakana kagiye ku ishuri ngaka. Okay. You want to drive? Shaka gutwara oya. In a few years, it's all. Arabura imyaka mike ukajya untwara. Don't forget her seatbelt. Wambara umukandara wa mwana. Buckle your seatbelt, Kaza umukandara please. ndakwinginze. Wave to mommy. Pepera mama wawe ataza kunyanga. Uriya mwana katampepeye. Ni mugabo umubujije. Yazanye umwana kwishuri. Kwishuri bimeze bite? There's a boy named Chase. Papa kwishuri hari agahungu bita Chase. Bothers me all the time. Buri gihe kantesha umutwe. Kiss me. Usiko kaba gashaka kunsoma papa kakankora n'ibindi bintu. Umva kana gato. Boy tries to kiss you, you're 9. Ufite imyaka 9 bagashaka kugusoma. I'm 8, Dad. Ufite imyaka 8. Even worse. Noneho nibyo bibi cyane. But the next time he tries to kiss you, Ako gahungu nikongera gushaka kugusoma. throat. You want the throat? Uzaga kubita ingumi mu ngoto. An idiot. Ingo turayizi ntago ndi ikigori gipapa ndayizi. Hit him in the Adam's apple. All boys. Uzamukubite kuri Adam's apple. Like penises? Ni nko mu ntoryi. Yes. 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 Just hit him right here. Uzamukubita ingumi mu ngoto niyongera kukumenyera. Don't make it so he can't breathe for a little bit. Kugira ngo ananirwe guhumeka. Like hitting him in the penis. None se nyine ubwo urumva atari kimwe no kumukubita ku gapipi papa. Yesu Kristo. Yes. Yego byose ni You kimwe. can do that also. Uzamukubita ubonye Alright. sawa. Okay, we're back. Tubyara baza basoma sha. Yeah. Mwana uzamukubite. Ngo nagahungu bita Chase. Hi, Daddy. Abwiye umwana ngo azagakubita akica ahubwo. Learn things. Do. So I told them, Je narababwiye. Hano hari umugabo. can't charge me those. Je barabwiye ngo ayo matelefone yose ntago bayanyishyuza ngo nyishyure. I don't even know any of those numbers. Izo nimero sinanazizi sinjye wazihamagaye. Leave me alone, man. Ariko banze kumva uwo mwana. Ya Jean.
umugabo asigaye ari umwavoka. None so you want ushaka kuma akazi to argue with kugira ngo the company for you. nge kuburana n'iyo kampani y'itumanaho. Scott ya Jean dore ngo Scott Cover boy. You have my word, I will make this all go away. Njewe ndakubwiza ukuri bino birego biraza kuva ntago bari kwishyuza zino telefone. Can I give you a retainer? Mbe ngwaye avances, mbe utayeme ibiceri. Maybe just 500. Mbe ngwaye nk'amadolari 500 wiyibitseho. Oh my gosh. Nebe. Thank you. Sawa, n'umwavukano ariko kano kazi nagakunda kabamo amafaranga baramwishyura neza. Ariko bino bintu naga bikunda, hari abantu badakunda kwicara muri office bicaraho gusa. Wiyikundiraga igisirikare nuko yakoze impanuka. Yeah. You don't write, you don't call. Ntujya wandikira maniga yawe ntuyahamagara uyu babanye mu gisirikare. Sebastian Ari. Bamonye ariko Christian Slater. Uyu mugabo ni icyamamare. What are you doing here? Urakora cyane. How'd they get you in a suit? I could ask you the same thing. Nanjye nibyo nenda kubaza uri mu dukote. Take on a global communications conglomerate. Hano hari umuntu ubuje kumbwira ngo tujye kurega kampani y'itumanaho. Nibyo mba ndi. I seem to recall you saying that quitting law was the best decision you ever made. Ndibuka kumbwira ngo kuva mu bintu bijyanye n'ubwavoka niwo mwanzuro muzima wafashe. Bivuze ngo kuba ubu ngubu ukora kano kazi umeze nk'aho ubugingo bwawe bari kubukanda. Wife and a kid and they both requiring. Mfite umugore n'umwana nyine mba ngomba kubagaburira no gukora ibyo ntakunda ariko nkabikora. Twese ari igihe dukora akazi tudakunda ariko nyine tukagakora. Ubu se ngewe nanze ya myanya yo hejuru. Kari nabyo nigi. Ngwino nkwere kantu nkujyana. Ariko nyine niyo bamamagaye ngo nge kuyobora ministeri runaka mbababwiye ngo buretse. Hari abanyarwanda amafilime bakunda batazicwa n'irungu. Umva amahirwe mu ntesha. Nanababwira ngo mugura abonema mukabanza nkabona ntago muri kubyumva neza. 4,000 ku cyumweru, 7,000 ku kwezi. So what do you think? Tekereza iki? I think you need a lawyer. Ndakeka ukeneye umwavoka. Yamuzanye hano meze nk'ikigo cya gisirikare, hari indege, hari ibikoresho. Rebi. No babanaga kera muri Special Force. Muzana hano. CDI. Chicks dig it. Actually, Contracted Defense Initiatives. Yes. Niko bisobanuye mu magambo ya arambuye ni CDI yacu nicyo kigo dufite. We'll find it, buy it or build it. Twebwe operate in any environment. Twebwe dukorera ahantu hose muri kondisiyo ariyo yose. Mbega twashinze ni ikigo cya gisirikare. Mbega niba abandi bashinga ngo ni igisirikare ariko kigenga nyine tu. Dufite abasirikare aho wadutuma hose, dufite ibiturage byacu twitorezamo, dufite ibibuga by'indege byacu, dufite ibikoresho byose. Nafunguye ino company imyaka 7 ishize. Ntabwo nari nzi ko ino company wayifungura. Ni byiza ariko kuri wewe. Natangiye nkorana na leta z'ubumwe za Amerika, njya gukorana mu Burayi, njya muri Aziya, ubu na Amerika yo hepfo. Twebwe ubu ngubu tuba dufite amakontra y'ibihugu bitandukanye asaga 80% ku buryo nta kibazo tugira. Security work's always been a bit dicey for me. It's like a thin line between mercenary work, yeah? Bino bintu mukora bya private security mba numva bimeze nk'ibyo gucuruza ba mercenaries gusa. Mbega bana bameze nka zazindi byumva ngo ni za Wagner Group. Usanga ari ibigo byigenga na leta z'akazi cyane abandi bantu bakabamagara ati turabakeneye. Muturindira umutekano. Tons of ex-military, a few cops. Abahoze ari abasirikare, abahoze ari abapolisi, abahoze ari intelligence bose baraza tukabaha akazi hano. Don't ask, don't tell. These guys are bano basirikare ubona nkorana nabo. Colleagues. Nabahatari kandi bakubera bagenzi bawe mugakorana. Oya. No. Oya. Oh, no. De kare. Come on. Mfumwana. I'm too broken down. Jewe bisa nkaho meze nabi, nta forume ngifite, naravunitse. Mfite ubundi buzima nsigaye ndimo ntago nagaruka muri ibi. That's not the point. Look, the truth is, broken or not. Umva waba waravunitse waba utarafunitse. Uracyari umwe muri twe. Personal favor. Jennifer Favor nshaka kugusaba. Personal protection. Haraka gato nshaka kugako kujya kurinda umuntu. Konyine kamwe gusubanza ukamfasha. Koroshye. Musa ntago mujya mugira akazi koroshye mwe ndabasi. Ahita ashyiraho televiziyo. Kuri televiziyo yamweretse wa mugabo dutangira filime bari bagiye kwica ngo ni perezida witwa Venegas. Uyaramubona.
urane bari bagiye kwica cyagiye indege yabo iraswa bize ngo uyu mugabo niwe hano indege yabo cyangwa se igisirikare cye uko bari bagiye kumwica. Everybody is welcome to Polonia. Mwese mbaye ikaze muri Paridonia. Juan Arturo Venegas. Juan Arturo Venegas. You kidding me? Uri kunyinisha. You took a job for the guy that killed him. Bize ngo wemeye akazi ko kurinda umugabo nk'uriya watwiciye ikipe. Him in the first place. Twakabaye twaramwishe mbere. Dude, chill. The job isn't for Venegas. Ariko akazi giye guhanagara ko kumurinda. Journalist who's going to interview. Akazi nako kurinda umunyamakuru kazi ugiye kurinda. For make sure she Nakugiye gu interview uriya mu President Venegas. He died because of that guy. Inshuti zacu nyinshi zarapfuye kubera uyu mujinga. You don't have to tell me. Hagari ngombwa ubimbwire. And look, if he were to get hit by a bus, I don't think anybody would be too upset about it. Believe me, I'd love to do it myself, but Iyo baragonzwe n'imodoka ntago twari kubabara. Right now- Ariko wabikoze dore n'uriya mugabo. must in and out of Paledonia Hari umunyamakuru wahawe akazi ko kujya gu interview uriya mugabo muri Paridonia ni igihugu cyitwa gutyo. for this. Listen, I'm trying to break into the personal protection racket for Ndi journalists. kugerageza kureba ko uwo munyamakuru yajyana bodyguard, uwo bodyguard nshaka ajyana umunyamakuru ni weho. Up, okay? Kamurinda gusa nta kindi. Venegas is sending a Nta ndege twoherezayo nta bikabyo mu kugenda ukarinda uwo munyamakuru gusa agakoresha interview uriya mu president mukagaruka. Uragenda wabaye yantarewe. brand says you are. Ndaguha ibihumbi 20 kuri ako karaka gusa by'idolari. This is Uwo munyamakuru ninde? of the International Journalism and Umunyamakuru w'umwaka Wellington. ni Claire Wellington. Niwe tugiye guha award y'umunyamakuru witwaye neza uwo mwaka. Dore umunyamakuru agiye kujya kurinda umunyamakuru w'umuhanga cyane. Ibihembo ahora bitsindira buri kanya. Hakura nanjye nyine nk'umusobanuzi w'ibihe byose ubona buri kanya ibihembo ibikombe iki n'iki. It's about the truth. I share this with all the journalists. Facts. Twebwe turi abanyamakuru bakorera ku kuri kandi ku bimenyetso bya nyabyo nizo ndangagaciro zituranguye kwiga ku munyamakuru agiye kurinda. Komeza kureba amavideo y'uyu munyamakuru. Make a major story. Umva kubera iriya nkuru yabaye yihuse cyane. Perform my due diligence. Ntago inshingano nazanjye nazubahirije neza. Fact checking. Maze gusuzuma ukuri kwa nyako. Sources. Ndetse naho nakuye amakuru. My position here. Baye neguye ku mwanya nari mfite muri iki gitangazamakuru ari kure umunyamakuru ugiye gukoresha interview president ari kumwiga areba amakuru yagiye amurangwaho. Yavuye ku kazi agaruka ku ishuri yasanze mama yifashe nk'agakombe n'umwana. Mama nimba yaje ku ishuri ate? So, how's everybody doing? We mumeze mute? Dore ukuntu bamureba. Abona birakaze. You told your daughter to hit a boy in the throat. Gute ubwira umukobwa wawe ngaze gukubita umuhungu nkungoto? Is a lawyer. Papa w'uwo mwana w'umuhungu umukobwa wawe yakubise. Usikara umwavoka? A real lawyer. Avoka wa nyawe ari kuve kuri utari umwavoka wa nyawe umva gasuzuguro k'umugore mu rugo. Hora bwira umwana ngakubita umuntu. Umwana amenya bya bintu yagiye akabikora agakubita gahungu mu ngoto. I can't. Abana barumva. I'm not. None se ngiye narabyaye ngo bajye baza basomagura. Urabizi ugiye kwahukana. Gusotse ube wahukanye ujye kwitekerezaho. Hanze niko bakora. I'll go to my mom. Cyangwa reka mfata umwana kasi twahukane tujye kwa mama. Oya, ngereka nahukane. Mwamwihaye igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo muticanira mu nzu cyangwa mugatongana. Bano bantu baba baradusize cyane ku buryo badashaka guserera ngo bakubitane ibikombe n'amapano ya. Iyo musere kumwe arakubwira ati ugiye ube witekerezaho cyangwa mbe ngiye kuko urakabije gake gake. Ariko mwe n'ugutaha umugore yashyuhije ubutahita bugusukaho. Naje kwicara hano. Building a cruise. Kora iki? Ndi kubaka ubwato. Kana kare yakamwe ngo kubita umuhungu menya kamukubisinga igipfunsi mu ngoto. Umwana ahera umwuka. Arata wakoze neza. Nge se narabyaye ngo bajye baza basoma. Ngiye kuba ngiye mu kazi. Snow globes where you going? Aho ugiye se bagira snow globes. Twa tuboro tw'abana tuba tumeze nk'imibumbe hejuru. Uzanzanire. Papa ngagiye kuba agiye. Gusa hari n'akazi bamuhaye k'ibihumbi 20 by'idolari. What do you mean you're going out of town for a few Uravuga iki ngugiye kuba uvuye muri uyu mujyi iminsi mike? Yeah, Sebastian. Nabonye akazi. Sebastian ari yamaye akazi. days? You just said a minute ago that I Nawe was si ibyo bwavoka. Si wavuze ngo sinde umwavoka wa nyawe. Akora akazi nyabaki. easy stuff. Nakazi koroshye ko kurinda umuntu nko kuba yana reka akaza akora ko guhagarara inyuma y'umuntu gusa. Killed and leave our daughter. Kari burasa abantu utari bubakubite. Just let me make this money, okay? Ngiye gukorera amafaranga. Know how unhappy you Ibihumbi 20 wahagaze inyuma y'umuntu wamurinze gusa. Ntagara by'idolari. to be me. Ni menshi. That I'm the life you settled for. Jenny, Nubundi buno buzima ntabwo bukunda. You should go. Ahari koko genda. Maybe that's what you need. Ahari menyera icyo ukeneye. Fix yourself. Kugira ngo ubanze usubire ku murongo ukemura ibibazo nawe ubwawe ufite. Uyu mugabo nubundi we yikundira akazi katarako kwicara hamwe abayiruka bari mu bintu bya gisirikare niko kaza akunda. Niyo twatangiye atubwira ati wari wiyumva uri gukora akazi ukavuga ati niko nahamagariwe.
hakaba n'akandi kazi ukora wicira gore uvuga ati mana uzama akazi ryari koko kandi abandi bantu bakifuza ubona ari keza. Je bundi akazi nifuzaga nuko uba umupasteri umuvuga butumwa kuko abapasteri dufite bari kwica akazi ariko si bose. Rero nifuza kuzibera umukozi w'Imana ariko do kandi mu kazi ntakunze ntimugura bonema neza ni gake wenda nkirira ku maturo nk'abandi bana. Kerea Wellington ari kuri telefone. Uyu ni umufana zana ngo sinyire. Ari kuri telefone kumbuye nuje kumurindira umutekano ariko kubera hita afite abayumva ko abafana baza bamubwira ngo dusinyire. Abonye abandi banyamakuru ko baba photographe. Wellington we nago ndi umufana wawe nturutse muri CDI banyita Mason Petitis. You're late. Wacherewe. Where's the car? Imodoka iri he? This one. Iri hakurikiriye. Ntwaza igikapu. Narigeze ngura umufana wa kigoryiwe. Kumbe ntago mfana ntago ngufana rock. My green beret. Hajano modoka. Right, a green beret is a hat. Delta Force isn't the name of anything but of that. Tanumva bavuga ngo green beret special force. Why uri igiki? So where'd you serve? Ukorera he? All the loveliest places. Nakorera ahantu heza cyane muri Middle East. America, of course. Amerika yo hepfo. North Carolina. Muri North Carolina. And that tan line on your ring finger? Kumbona agira ngo uri mariye sembo n'ikizinga cy'impeta. Wedding rings while we work. Iyo turi mu kazi nago twambara impeta zuko twashatse. Kuko byatuma ujya kurasa ukajya ureba ku mpeta uyitekerezaho. So we're leaving for Paledonia. Tugiye kujya mu gihugu bita Paledonia. Hari icyo ukiziho? Paledonia is like a Paledonia. Icyo gihugu tugiyemo ni igihugu giteye ubwoba cyane. It's a new one. Nibwo nyibyumva. I have an exclusive interview. Mfite interview idasanzwe. Ngiye gukorana na Perezida Juan Arturo Venegas. Amaze igihe adakora interview n'abanyamakuru. With all due respect, do you understand? Mu byubahiro byawe madanda kumva ariko. Quite well, but nimba unyumva rero. Question is, do you understand why you're coming along? Ikibazo wakagombye kumva neza ni impamvu yatumye uza hano. I guess is not to give my opinion. Okay, cyanzanye ntago ari ukugwa ibitekerezo ndabyumva. Then this will be fine. Aho biraba ari sano utampa ibitekerezo. On Venegas, you focus on making sure. Genda komeza nite kuri Perezida ngiye guha interview. We wite kukuba nta muntu uri bunyibe cyangwa banshimute. Sibyo uhemberwa yantare we. Yego. Hey. What's up? Kumbe dore wa munyamakuru. Hano hari interview yajyaga korana n'ibyamamare. Live. I'm here with G. Yari kureba no munyamakuru turi kumwe kera yakoraga interview n'ibyamamare ari umwasama none ari kujya gukorana n'abaperezida. Iyo umunyamakuru muginga ari kureba interview za kera nakoraga nkiri kumwe na bamurinda habi babateka mutwe je kureba hano muginga ari kureba interview nakoranaga na bamurinda habi umfa uyarakuza ari gukora interview z'abaperezida nibyo byonyine wabonye kuri internet se warebara nta interview z'ubwenge wabonye wareba British passport we boarded. Namenye ko bana kwambuye passport y'Ubwongereza. Probably moved here as a kid. Wimukiye muri Amerika uri umwana. For your guesses. Ndumva wanyizeho cyane. By Paledonia. Some sort of. Kuki ugiye muri Paledonia kira gihugu? This might shock you. Impamvu ngiye bishobora kugutungura ariko. Take a degree at Oxford to cover celebrity bar. Ntago nize muri Oxford kugira ngo njye njya gukora inkuru n'ibyamamare gusa. Gas fields in the world. Kira gihugu tugiyemo Paledonia kiri mu bihugu bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru. Hemisphere and he doesn't. Ndetse ku buryo uriya mugabo yaramaze igihe kinini ibihugu byo mu burengerazuba byibaza uburyo ayoboramo igihugu cye ndetse n'amakuru yadakora interview n'imwe. Sit here and shut up. Nicara nceceka cyangwa usubize. Absolutely brilliant. None urabona kugeza ubwenge. Kutahita musubiza nyine agaceceka kamubaza. Naga private jet bamanutsemo. Ngiye nararahiye sinzagenda mu ndege. Indege ni twegerane, indege zirimo abandi bantu. Twegerane reka reka. Mu gihe ntaraguraga private jet kandi pasteur yamanuriye katari kera. Dore perezida baje kureba. Perezida ari kurabona kirya bariho n'uburyo atambukamo. Di. Abo perezida bambara udusutu ukabona bari kugataye ukabona baraberwa. Paledonia. Uyu nawe barimo. Miss Wellington. Oh, nice to meet. Perezida Venegas. Dore perezida kona soza umunyamakuru. Her regards. Elia yambwiye ngo ngusuze. My God. Mwana yanjye. You are even more beautiful. Kuri mwiza cyane. Television. Kurusha uko tukubona kuri televiziyo. Perezida ukunda tereta we. Perezida fitirari. Bodyguard atarajya kure baramusaka. Bamusanga n'icyuma. Imbunda. I have a permit for that. We mfite uruhushya rwo kubutunga imbunda. Take a selfie. Reka tubanze turya agasirifisha uzi ukuntu tugufana dukunda ukuntu ukora amakuru.
Perezida Fano n'umunyamakuru. Yewana. It's a little bright out. Hari izuba hano. Huh? Oh. You approve? Do. Yes. Yewana kagafoto. They're gonna love this. Aba followers banjye baraza kugakunda kangate kuri IG mu perezida aratwika. Ngo reka ngate kuri IG ngo aba followers banjye bari bugakunde. I bought that one. So, Ellie and you were roommates in the university, yes? Weho na Ellie ngo mwariganye ariko muri kaminuza yego tunabana. Well, any friend Okay. Ellie's is welcome in Polonia. Inshuti yose ya Ellie mba narayihaye narayibwiye ko ifite ikaze muri iki gihugu mugomba kwisanga. She is very happy in Kansas. Ewana Ellie arishimye muri Kansas. Anyway. Kansas ni biki? She married. Kansas niho hana sigaye aba niho yashingiwe ajya kuba Ellie. Not in Kansas anymore, huh? Was a bad joke? Oh, The Wizard of one of my favorite movies. I should have introduced you. Mason is... Nakabaye namugupresence. Of course. Uyu ni mane kwanje Mason. Mason Petits. Mason Petits. His finest. Aho aturutse muri CDI niwe wa mbere wabo yahoze ari Special Force. Mason Petit. Mason Petits. Tamuzi. We do our own research too. Reka natwe dukura iperereza urumva waza mu gihugu cyanjye nakuzi. Umu president rero wigize nk'umudage. Ariko abafite amakuru yose. Tuyu ndamuzi. Yeah. Indege itari private jet aho kuyicaramo napfa. Ngiye bafashe inzira barerekera Katorori. Dore ngaba uyaje mu gihugu umugabo niwe ugiye umanitse ahantu hose ku mafarasi. Would you like to ride my stallion? Nzagutiza ifarasi utwareho. Oya urakoze. President Venegas, I really appreciate you giving me this. President Venegas, reka ngushimire kuba umpaye n'amahirwe yo kugira ngo muri nawe hoya ntari. Say. Baravuga ngo Pig must use its nose. ingurube itagira amaso ikoresha amazuru. N'umugani bacu. There are so many wonderful things about my Mu gihugu cyanjye hari ibintu byinshi byiza cyane. for you to share them with the world. Niyo mpamvu ngira ngo nk'umunyamakuru byose ubifate uzabyereke isi yose menye ukuntu dufite igihugu cyiza. Rebe. Dore igihugu avuga ngo ni cyiza. Urana tutakirusha isuku n'amataje meza n'amazu meza. Twaragisize nk'imyaka 10 imbere. Perezida yashushanyije ahantu hose. Look. Wabonye? Mi gente. Aba nabantu banjye barankunda barantoye 99% n'abantu bankunda. Kumba abaturage dore ngabo mu nzira. Kabana abaturage baramukunda arakunzwe. There is a bright future ahead of us. Hari ahazaza heza rwose y'igihugu cyacu imbere pe. Abana bite n'abana barankunda fata urutoki. Abana bisa nkaho batamukunda. Uyaraseka. Freedom of speech is very Abana iyo bagututse uri president cyane abaturage bakagutuka uri president bigaragaza ko bahaye kwishyira ukizana. Barabacecekesha kandi ngo yaravuze ngo yabahaye kwishyira ukizana. Bwa burenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ngo mu gihugu. Mva kubeshya kumbe n'umunyagitugu. Abaturage nago bamukunda ariko ari kugenda bishya abaturage baramfana. Just confirming, we are still headed to your ranch tonight, right? Harya iri joro nibwo turi bugiye kuri yanzu yawe ubamo. Oya tugiye kubanza muri office mbega muri presidence no tubanje. Ariko urabizi nari bagiye ko hano mfitemo United Gin. One for you. Kamwereke fata karore kawe. One for me. Uyu nagiye guza bamwimikirahure. Akunda United Gin. Toast. Reka tunywe morata. Uyatangira kumira amazi abandi bana bari kunywa United Gin areba. Yarabaye twinywera United Gin sha. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Pa dentro. Pa dentro. Nimba bisobanuye iki? If you don't mind, Mr. President. Nimba nta kibazo Mr. President. Interview questions with you. Reka ngira utubazo duke mba nkubaza ku byo turi buganiro bya interview. Frase para fallar. Avuga iki Espanyol. Failing to prepare is... Iyo nanuye gutegura uba uri kwitegurira gutsindwa. Bakomeje imbere bambuka ikiraro cyanye bugogo binjira mu Gatsata. Rebe filime ni convoy itwaye president. Batarajya kuri mama we batarajya kuri mwe mu modoka muzitwaye president bayitamo
bayitamo yarikanga yaramaze igihe atajya ku rugamba atabona ibintu nk'ibi ubwoba buramwica Mason we kandi ngo niwe bodyguard ubwo ni special force ubwoba buramwica fanya sasu fire abajepe barabarasa ujepe bamutamo yagaruwe yagaruye ubwenge yaramaze igihe atajya ku rugamba tazi byari byo umujepe barashara musunika re filime avaneyo RPG ibice bijya mbere kure RPG rocket property grenade do azibukiriye baterura imodoka y'inyuma kura yindi shyiramo RPG mwana itafatiraho rabe perezida bamuteza gacu rabe imbere bavayo urabizi mukire bambara imikandara barakomeza uyasubira inyuma twaye za modoka nziza zitwara abaperezida yo mama we rebe film wabonye ikiza cy'umukandara Yes. Told you this was mine. nari nakubwiye kakara kanjye ni cya cyuma bari bamwatse Hey. Okay, stay here. mwe mugume hano sasu do perezida w'igihugu bari bamwishoboje pe babishe uyu ni utabaye ari ku mugongo ufite ibibazo tabaye perezida w'igihugu What part of stay here did you guys not get? ko nabwiye ngo mugume mu modoka n'iki mutumvaga Oh, my back. Oh. Just. Oh. Okay. Mr. Petit? Okay. Mr. Petit focus cyane winyambire wa kigoryo. My back. Ugongo uri kumurya. Yeah, just give me a second. Buretse winyambire. Josh? Okay. What the hell just happened? Bigenza biti. One man's security detail happened. Umugabo umwe hano ni ubaye ni intwara arantabaye. Mason, what's going on? Mason ibiki bijya mbere. Shit show like hano hantu turi ni umwanda. Ntabwo twakabaye twahaje. Oh, for help? Yeah. Tuhamagara umusada cyane. Can you believe this? Bino wabyizera ni biki? Coup d'etat. Baginga bashaka kunera kudeta. Merde. Kudeta cyane. I cannot hide from this. Bino ntabwo nagenda ngo nihishe nceceke. Seems like a great idea, right? Amara ugiye kwihisha byaba ari igitekerezo cyiza. This is not a rebel assassination attempt. Ibi binaga ari inyeshyamba zashaka kunyica gusa. Ni kudeta bashaka kuntera. Two, you're screwed regardless, so. Byakurangireho n'ubundi nkurikije ko nkubona. Bino ngomba kubihagarika. I think I just did. Stop the overthrow of my government. Jewe uranabaye ariko ntabwo utabaye gukuraho guverinoma yanjye. Ugiye kuzumerekeze. Tujyane mu murwa mukuru kuri presidancy. Your people just tried to kill you. Abantu bawe bashatse kukwica, sibyo? Ibyo rero ugenda ubyikemure ntabwo ngiye ndwana n'abantu bawe. Hagari ngiye kurindira umutekano ntumeme. You're never gonna need it. I'm with the president of a country in the middle of a coup. The scoop. Perezida w'igihugu ari hagati muri kudeta barinda kumutera kudeta. Iyi ni inkuru ya danje yabona views ko twaye kavarinze perezida bashaka kumutera kudeta. Hano harimo views kabisa. Kura y'ikibunda. A really big gun. Cyo n'iki kintu ikibunda kinini. Perezida barashaka kumutera kudeta yari kubwira umukobwa ati twitahire erekana n'uyu mugabo afite inyatsi. Umukobwa atari ko yararimo views hano harimo inkuru. Uwo mureke. Tuvera tugaruke hakurino. Hano hari akana kari kubyina. Nakana gato.
Battement tendu. Aha, komeza hano hari ikigabo gihari. Un point. Kumano noneho. Baby. How's it? Bimeze biti. Everyone. Bose. Yes. Excellent. Bamwita Matoni. Merci. Matoni Sokas. Turasubira. None ariko filime shahirimo ibyamamare wi. Siko ntari nabimenye. My little swab. Do. Ewana. Kigabo kibuke muri Equalizer. By Enki. Cyagukineye nyinshi. Encore. Ongera encore. Matoni Sokas. Wait. Buretse Mason. I can't. Sinshobora kurenga hano pe. I guess we're taking a break. Ndakeka tugiye kuruhuka, eh? Are you okay, Miss Wellington? Perezida yabakora iki? So, who's trying to kill us? Nobody is trying to kill us. They're trying to kill him. Bandi bashaka kutwica, twe ntago bashaka kutwica, barashaka kwica n'umugabo, ubwo tumureke wenyine. Bueno, ya sabe lo que dicen, que solo un insecto puede acabar con un país. Akantu gato gashobora gushyira igihugu hasi kose. No lo sé, eso es lo que vamos a averiguar. Ninde ushaka kukwica ntago ndamumenya, ariko ndamumenya. Kure y'icyombo. Bya bifone bya satellite. Ahamagara uyu boss wo muhaye akazi. Bawuzi bakora. Byagenze gute Mason? Town, they took out our vehicles. I got us out safe, but Modoka zacu bazirashe turi gusubira mu mujyi. I got no idea where we're at. Ahantu turi nanjye simazi. Yeah, she's with me. Umunyamakuru ameze neza. What? Na president turi kumwe. Why is he with you? Kubera iki muri kumwe? About his team. Ikipe yireye murinda. Bro, you gotta get us a ride. Yose bayishe ahubwo dukure hano. Sawa. GPS has your position. Ndabona GPS nyereka wo muri. Arabanza reba. Mugane mu burasirazuba. I'm going to call some colleagues in the area. I'll get you Kiye picked. guhamagara bagenzi banyu bari hafi baze batabari babafate. May I use your phone? Nope. Waniza telefone uya. But I need to make a call. Nyine guhamagara. I don't care. Ntago mbyitayo. Mason. Tell me why I should do a favor for him. Kubera iki umugabo wundi namufasha. I can have you arrested for being... Uzi ko nabwira abasore banjye bakagufunga kuri maneko. Yeah, pull a Wice se mbikwereke. Stop it, Mason. Mason rekera. Me miras al pasar. Ikigo gitangira kuririmba aracyanga. Pasas por ahí. Gutangira filime bari baje kukica. Really? Well then, ntabwo nari nzi ko abanyagitugu muririmba. Mr. Petit. Mr. Petitis. Death. And I am... Yes, ntinya gupfa. Ntabwo ntinya abantu nkawe. Ndasa. Si alguna vez me escuchas de verdad. Kiraririmba. Hey, put the gun down, please. Los juntos podremos decirnos que sí. Knock yourself out. Thank you. I'll make it petite. Tufera tugaruke hano. Signora. Baraguhamagaye. ¿Curso? Sí. Iri ni ijambo ndi buvuge. Signora. Muri kiriya gihugu uriye arimo. Las luces están bien. La luz está perfecta. Amatara ameze neza nyiri cyubahiro. Murakoze generali. Umuhamagaye ni president. Telefone yawe iri gusona nyiri cyubahiro. Eri presidente. Niko phone iri gusona. Allo? Jorge. No. Mwishiko wanje. Onkere. Claro. Biseneza. Kumbahamagaye muri presidence. Con la selva. Ndi mwishamba. Mezuti. Todo bien. Byose meze sawa. Uyararira. ¿Cómo estás, tío? Meze onkere. Fantástico. Meze neza cyane. Paseando por la selva. Ndi gutembera mwishamba. Absolutamente. Kumwe n'umugore mwiza. ¿Esta gringa? Sí, claro. Wa munyamakuru cyane. Claire Wellington. Bamwita Claire Wellington. Ah, no, es preciosa. Es simpática, es inteligente y mira, está vestida. Atakagize umukobwa ukuntu ari mwiza ibyo byo ndi kubyumva kari kuvuga ubwiza bw'uyu mukobwa. No, he's describing what you were. Ari kuvuga ukuntu umeze n'ibintu wambaye. You're a friend of a friend. Yeah, just didn't realize he and Ellie kept in... Menya ari kubwira nk'umuntu ukuzi wundi.
The interview. That's obviously why he invited me here. Njye yantumiye kubera interview. Uyu niwe gutumye no mugabo. Because I'm not just a celebrity news reporter to you now. Wewe nuko uzi kutanyemera nk'umunyamakuru w'amakuru ariko ndarenze. Everybody's asked him for an interview, but abanyamakuru benshi bagiye musaba interview akazibima. out for the last decade. Yaramaze imyaka irenga 10 adakora interview ninjye yarayemereye kuyikora. Why do you think you're here? I'm not totally. Urakekura no kubera iki? Sí, no te preocupes, que nos vemos pronto. Ntugire ikibazo rwose, ntugire ikibazo, turabonana mu kanya. Acá estábamos todos muy... Twari duhangayikishijwe n'aho uri. Bueno, que Dios me lo bendiga. Sawa. Mi tío no está muerto. Onkeri wanjye ntabwo yapfuye. Bisa nkaho bano bamugambaniye. Nuestros socios no van a estar muy cómodos. Abo dukorana ntabwo biri bubanezeze. Kuba perezida atapfuye. Bisa nkaho perezida yagambaniwe n'umwishywa yenga mwice. Bamukure ku buyobozi. Thank you. Rakoze. Please tell us you have good news. Tubwire ko ufite amakuru meza. Good news. Ufite amakuru meza cyane. Fucking to Jorge, my nephew. Vuganye n'umwishywa wanjye Jorge. Behind the coup. Ni uri inyuma ya kudeta banteye. Good news. Ashaka kuntera. Yes, it's great. Ni amakuru meza. Ni amakuru meza. I love my nephew. Umwishywa wanjye ndamukunda. Ariko ni ikigoryi. He just told you? Ni ubikubwiye se? He didn't tell me anything. Ntago abimbwiye. Said everything. Ariko uburyo tuvuganyemo bimeze nkaho bimbwiye buri kimwe. If he knows that I am still alive, so I told Ameze nkaho ari ubiri inyuma byose. him and that we were gonna go to see. Niyo mpamvu tugiye kujya kumureba. You must always stroke the head that you are going to cut. Ubundi umutwe ugiye gutema ugomba kubanza ukawutera stroke mbere yo kuwutema. The rebels? No. Usa ngo muri umuntu ari gukora n'inyeshyambo yabo. Idiot. Inyeshyamba zimufata nk'ikigoryi ntago zakorana nawe. Capital. None ubwo ninde bafatanije ngo batere kudeta tujye Capital. Oya. Do what you want. Wowe ukora ibyo ushaka ujye kureba umwishywa wawe. Twe turatashye ntago tugushinzwe kukurinda. Ntago barinda n'umugabo. Cyangwa bajye kwivanga muri izo ntambara ntago ari byo bamwishyuriye. Uyishyuye ibihumbi 20 by'idolari byo kurinda uno mukobwa. Agomba kumusubiza muri Amerika amahoro akishyurwa. Iby'amakudeta n'ibiki byo ntago bimureba. Need to report this. Aya makuru nari nkeneye kuyatangaza uzi views zari ziri. For country get overthrown in another. Kuba perezida w'igihugu gikennye bari kumukura ku butegetsi. Nigga suck you and he's a textbook sociopath. Uriya mugabo ngiye mbona ari nk'umusazi. Read Hannah around. Hako ngiye mbona ari muzima. I have. I'm well aware of what the world expects from Claire Wellington at the Jemba nzi cyo isi itegereje ku makuru Claire Wellington ndi butangaza. family, relationships, my life. Naje muri aka kazi meza nkaho nta by'igitambo cy'umuryango wanjye n'ibindi byose nakunda. Celebrity man caves. Ni benshi bagiye banseka ngikora inkuru z'ibijyamamare zaraho zisekeje. None nari ngiye gukora inkuru nziza iri bunsubiza ikuzo. Yanze ko mwerekeza ngajye kwikorera inkuru ya kudeta. Sebastian. We got a call from your boss at CDI. Heard you needed a lift. Umva tukwereje kajugujugu ije kugufata. I have 2 minutes for you. Mu minota itarenze 2 uraza kubona ikipe. Set the bird down. Cyane bashobora kuba bakubona. Sawa. GPS? Yeah, heading straight for it. Can't get here fast enough. We'll be standing by. Sawa. Turyamiye amajanje. Turayitegereje. Sit tight. We're getting picked up in a few minutes. Minota mike baraje badufate. You sure we can't stay? Oh, I'm sure. Kuko nagushaka tuguma muri iki gihugu ngo twikorere inkuru. Oya inkuru tuyireka. Starbucks with free Wi-Fi or something. Genda kwambutsa umupaka ibindi byose urabikurikirana tugeze ahantu hari Wi-Fi. Can't get a Peabody if you're dead. What about Venegas? You think he'll be okay? Urakeka perezida dusuzaraza kumera neza ndamwiyamye nashaka namere neza. Is your deal with him? Ese mufitanye ikihe kibazo we na perezida Venegas? Kubona yanguru ya mugabo. Bakiro hari indege yaje. Bebe. Kayijuguru. Smell the free Wi-Fi now. Nangiye guhumurirwa kajugujugu yahise isiga abasirikare yo ihita igenda. Leta abona ni ikibazo bino bintu ntabwo ari byiza. Twirukanga kajugujugu yakaje kabatwara isize abasirikare riruka. Iyi filime
Hey. Hey. Baby. Yeah. Masasu. Yeah. Yeah. Le film. Yeah. Mwishamba. Come on. Fajj. Embrace the suck. Cha mu mazi. Ndege yaje. Yo. Akazi ke ni ukurinda uno munyamakuru. Cyashaka gufata ya nkuru se. Sha wapi pe nabivuyemo. Iby'inkuru birorere nitahira amahoro. Bagabo baje. Ndege yagombaga kuzisha kubakura hano. None bari kuraswa. Bimeze bite? Baby. Yeah. Shit, he's going for another round. Stay put. Do. Yeah. Ndege arayibara mu gipimo cy'ikibunda kinini. Bebe. Imwe. Nongera mazigi atarasa. Yeah. Tell me you got that. Kobwa ari gukamera iyi nkuru nayo ndayishyira hanze. Kobwa yari ari kwifatira inkuru. Do. Yeah. Mason. Mason we abuze Mason. Bagabo baje. Babanyamwuga. Bazi ibyo bakora. Yeah. Mason? Mason? Not Mason. Nagari Mason. Nagari Mason reka nshisheni. Baby. Simba hano. Exciting retreat is such a good idea. Kwisha ku giti menya ari igitekerezo cyiza.
mutwe uretse do kuramo bose ni babi do pfunsi katururi yo Are you okay? business Do you need help? Chana ubufasha oya oya yo Rebe Katururi yo You good? Suddenly, I'm very glad I paid you to tag along. Yeah. Mason! Mason! You may Shiramu. Film. Where is Venegas? Venegas ari he? Sasu. Venegas ni bashakaga. Sasu. You may. Yarahari. Here. Dihan. Dihan. Sa jingo shaku. Kunich. Miss Wellington. Miss Wellington. I am so sorry for the Mon pipi. Perezida afite akantu kirari. Kikigori. Come from? Turutse. From behind that tree. Inyuma ya kiriya giti. Not literally. Ntago ari icyo nsobanura. It's up the hand cannon. Ubundi ni igice ufite mu ntoki. Juanita? Juanita? What kind of egomaniacal psycho? Urumva naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera natunze imbunda ya zahabu. Eh? Simunyita umusazi wiyemera naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera natunze imbunda ya zahabu. Kandi koko birumvikana. Gracias por tu ayuda. Urakoze kubwo kubudufashije. De nada, señor Petis. Urakoze gushimira Signora Petitis. Kumbe dore mubyare washaka kumurangiza nguyu. Washaka gutera kudeta. Atentos. Hari izindi zahise ziza. Nubwo bukudeta. Wajano. No. Colonel Co-host. Colonel Co-host. Joseno. General Vasquez. General Vasquez. My clients are very disappointed that you abakira banjura babashe cyane kuba onkere wakiri muzima tarapfa kabateje ibibazo. failed to kill my uncle. Certainly our abasore bayohereje no bananiwe kwica onkere wanjye. My clients need assurance. Abakiriya banjye bakeneye kubizeza neza ko remains secure. Ko amafaranga bashoye muri iki gihugu atari buze gupfa ubusa. Banyumva. Gute kudeti bananira kandi yarabayishoyemo amafaranga no mu gihugu byiza. Better one man dies instead of 1,000. Urabona byibura apfuye umuntu umwe kurushwa hapfa ibihumbi. Mashyamba. Mashyamba niho bakiri. Bebe. Yo. Akira. Murakoze. Amazi yo kunywa kayoga mu maso uyu muginga ziko dufite ibibazo n'urugendo rurerure. Well, this is just Charano. Awesome. Bini byiza. So how'd you get wounded? None se wakomeretse ute mu mugongo? So you've been favoring it. Nabibonye ukuntu umugongo wawe witaho cyane unakubabaza. God, sorry for trying to have a human moment with you in the middle of a jungle where we could die at any second. Namva ko nono wanganiriza ubwo turi ahantu mu ishyamba kanye kari kose umuntu yanapfa. Kandi kari karambwira ngo nigashaka kavugisha ngamenye icyamuzanye. I got injured. My back hurts. Ndi kugenda nza gukomereka mu mugongo. Mu muhanda mu muhanda. Nakubeshya. My last mission. Nakubeshya ni kuri mission yanjye ya nyuma. Meruka gukora. So you're married?
or were married. I didn't quite follow with the ring thing. Yes. Probably separated by now. Madamu wanje ubu ngo tumeze nkaho twatandukanye. I am a normal day-to-day life. Genda umuntu ukunda gukora akazi nk'aka kurusha uko nahora mu kazi nyine ka buri munsi k'abakozi basanzwe. Sucked. I got low. Gusa naje gukora iyo mpanuka bituma nsubira muri ako kazi. To figure out how to become a lawyer. Bitanjya kuba umwavoka. You're a lawyer? Uri umwavoka? Nabona guri icyamba unsakiraho cy'iki bodyguard. Umukobwa yarumiwe. Umugabo yaranize yamusuzuguye azi ngo ni bya bisore birinda umutekano biraho bitanize. Make me feel more normal. Gusa akazi k'ubwavoka singakunda kano kazi niko gatuma numva ndi umuntu muzima nk'abandi. So you got into private security. Uze ngo noneho muri iyi minsi wagiye gukorera bari abantu bakora ibintu by'igisirikare cyigenga yego. 5. Yo bamuhaye misiyo. 3 days? What? CDI said you were there. Yari maze nk'iminsi 3 nyine CDI nsubije mu kazi. Kandi CDI barambwiye ngo uri umusirikare bafite urenza abandi. I think you got your money's worth, right? Mfa kuba narashe indege ndakeka amafaranga wishyuye ubwo atapfuye ubusa nagutabaye. That was pretty damn cool. Yeah. We should go around. How rude would that be? It probably isn't safe. He's very safe. Welcome to Sabrina. My home. Murakaza neza muri Sabrina. Iki nicyo giturage cy'iwacu. Aha niho mu bantu banjye. Hamwe nyine president aba yarakuriye. Yabazanye mu Gatsata. La Paneto! Icyo kirimo ise shamba nanacyumva. Hey. Yeah. President niwe yahungiye. Imagina kusa chaski, señor. Wana musa kaje gufatwa wibagirwa maniga yawe niko bari kumubwira. Nestor Sandoval. He is the leader. Ni inshuti yanjye ya kera. Niwe mudugudu w'inaho uyoboye igiturage. Mudugudu irari. Bano bagabo bina bafite irari. Mumpepe. Ibigabo byano byose bifite irari. President Menyano yakuriye harangwa mu muco wabo hamamakano k'irari. Uri mwiza kurusha kuri televiziyo sha. Menye abantu bose bakunda n'umukobwa makuru ye. Tatatai. Yeah. Baraseka. Kiraba ari kumwe cyo kirasekeje kineye ubwo. Some funny, I guess. Avuze ngo iki? This is Pepino. He is the son-in-law. Uyu ni Pepino. He will give us a ride into town. Yashakanye n'umukobwa w'uyu mugabo mudugudu. Yes, Mason. Nobody travels this region of the country at night. Nta muntu ujya muri kano gace. Consider that you baba basirikare nta muntu ujya ubasha kuhagera. Mujye gukaraba ayo maraso yewaniyizirire mu mbibiri ba mudugudira riri mu mudugudira. Hari ibihugu busangira riri mu muco. Naje kubanza kwiyuhagira. Badutera umwako. Muraho. Kumba umukobwa avuye kugana na president avuye kogera hirya we nta soni agira ari bukorere. Mbega tatuwaje nziza ari ukuntu cya president cyo gihagaze nta soni gifite bakirebe. Not petit at all. Ndabona utari muto sha. We do the interview? Dukore interview noneho. Umukobwa yarumi president nta soni agira yana. Niki se mutazi sha cyo kore interview sha uri president. Niko. Bano barumiwe. So what do you want me to do again? Just a standard 2-shot. Nabizi interview turayikora guterera. And then basic training. Just to make sure we're both in the. We icyo ukora ufata iyo telefone ubundi dukamera interview nyinshi zigiye zikoreshwa amatelefone. Byaroroshye. Telefone riga ziba zihenze zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. We're rolling? Yeah. Turimo neza muri kamera cyane. Basha gukora interview. I guess. Thank you for speaking to. President Venegas reka ngushimire ko wemeye kuma interview. Transpired over the past 12 hours. Bidutwaye hafi amasaha 12 turi mu kavuyo twirukanka. The opportunity of speaking. Kanange ngushimire ko amahirwe yo kuvugana nawe wa mukobwa. Earlier this morning you bidatsinze si yose iraza kumenya ko attempt that resulted muri iki gitondo warokotse abantu bashaka kukwica warokotse kudeta.
ndetse ikipe yakurindaga igapfa birababaje ariko nibyo Behind this attempted coup. ese urakeka ninde uri inyuma y'ikudeta bashatse kugutera Our land and its mineral resources have been exploited by ubutaka bw'igihugu cyacu hashize igihe kinini abanyamahanga bifuza kuza cyangwa ibihugu by'ibihangange kuba byadutwarira ubutaka bwacu long time. hashize igihe kinini pe That these outsiders have propped up my presidency. ndetse rero kubera ngiye nifuza cyangwa se najya nemerera abanyamahanga kuza ngo igihugu cyacu ibiri mu butaka baze babitware babikoreshe mu nyungu zabo niyo mpamvu abanyamahanga bifuza gukorana n'abantu bo mu gihugu cyanjye ngo bankure ku buperezida I turn my back on my people. ariko sinatera umugongo abaturage nyoboye Yes. yaba CIA ya leta zunze ubumwe za Amerika yaba CIS Only a tool bose ni ibikoresho like me in countries like mine. biba bishaka gufata abayobozi nkatwe ngo bidukoreshe In the hands of CEOs kugira ngo imbaraga that make billions. zibiri mu butaka bwacu babashe kuba babiha abo bantu b'abanyemiliyari zabo bafite amakampani akomeye cyane Resources. babibyaza umusaruro wabo So the je nanze ro kugurisha ubutunzi bw'igihugu cyanjye buri mu butaka Your life? abo bantu niyo mpamvu bashaka kunyica The attackers seemed like professional soldiers. abatwatatse nabonaga ari abanyamwuga bashaka kukwica Like babaguze an assassination attempt is scary? urakeka biriya bintu biteye ubwoba byo kuba bashatse kunyica Try telling the CEO of a global energy company uzagerageze utuke CEO w'ibigo bicuruza amapeteroli to go fuck his mother and ubwire ngo ajye kuryamana na mama we 1% by the end. uzarebe ko ubukungu bw'igihugu cyanyu butahita bumanukaho 70% agihamagara rimwe The second chance. iki gihugu cyacu cyahawe amahirwe ya kabiri In my fist are lanthanides. hari icyitwa lantanides Rare earth metals that are the ati ibyo ni amabuye y'agaciro asangwa mu butaka component for every new technology. ayo mabuye y'agaciro asangwa muri ubutaka bwacu niyo akorwamo ibikoresho byose bya tekinoloji Cell phones, telefone tablets, tablet electric cars, MRI imodoka za electrique machines. imodoka amamashini ya MRI ari abakoresha kwa muganga ayo mabuye mbega meze bakoramo n'ibyuma niyo akora bino bintu by'amatelefone ayo mabuye njye numva ngo no muri Kongo barayahacukura menshi cyane Operations they want to exploit our new resources. ibihugu by'amahanga rero biba bishaka kuza bigatwara ayo mabuye yacu y'agaciro mu nyungu zabo Trying to kill me. bangiye rero ubutunzi bwacu ko bazajya baza bakabutwara niyo mpamvu bashaka kunyica ngo bansimbuze umuyobozi bashaka Osmosis. uzajya ubaha ubwo butunzi niko biriya bihugu bikora Mi promesa y mi legado. ariko isezerano nahawe abaturage banjye n'ibigwi byanjye Será ibiri mu butaka exclusivamente. ngomba kubikoresha neza kugira ngo bigirire akamaro binateze imbere igihugu cyacu ntabwo bigomba guteza imbere ibihugu by'amahanga by'ibihangange wabonye ariko umugabo akunda igihugu cye n'abaturage be ariko ibihugu by'amahanga by'ibihangange byirirwa bivuga ngo ni umunyagitugu buriya uzitonda buriya abayobozi benshi badakora ibyo biriya bihugu by'ibihangange bishaka babita abanyagitugu kugira ngo mwagiye mubona abo ba Kadafi bitwa abanyagitugu bakahita banicwa ubu Libya muri kubona hiri abantu bigiraga ubuntu bakabaho ku buntu bakivuza ku buntu bakigira ubuntu ariko igihugu ni amatongo abaturage nabo barabwiye ngo umuyoborwa n'umunyagitugu nabo barasara ngo ni umunyagitugu ariko ubu bari kwicuza ati cyatugarurira uwo muntu twitaga umunyagitugu Kadafi bamukura he wapi bakwereka perezida yaje hano kwibyinira bari mu baturage be yibyinira yasahinze Katururi Gaje kuryama You don't have to sleep in a chair, Mason. ntabwo ari ngombwa urare mu ntebe Mason Wanna play a game to see who gets the bed? dukina umukino turebe ninde uri burare ku buriri undi akarara mu ntebe Okay. So. I know what this is. I'm gonna be in trouble. umukobwa vaye wabonye tatuwaje iyo ni mandala They got it in India. wayiteresheje mu Buhindi True. wagiye mu kazi Okay. okay Okay.
Yeah. This Hano hari n'indi mfite. Latin. Handitse mu Kilatini. She flies with her own wings. Handitseho ngo uriya mukobwa agurukana n'amababa ye. Icyo ni Ikilatini. Isawa. I got it a few years ago. Iyi sato nayiteje imyaka mike ishize. Fine. Nyibutsa ko ibintu byose bizamera neza. Do you need that reminder? Aside from being here with an inexperienced bodyguard and being hunted by mercenaries? Jewe ndaka kazi ndimo ntago nari nkamenyereye ko kuba bodyguard kuhigwa n'abamercenaries. Munyamakuru. You see that? Nindi tontonage. Yep. Anarchy? Iyo ni anarchy. Not believe in any form. Byuko umuntu nta buyobozi yemera na bumwe. Nayishizeho nkiri umutineja, nkiri umutini, numva ko nta leta n'imwe yanyobora ngiye ngomba kubaho niyobora. Got me into journalism, you know. Ubwo naje kujya mu itangazamakuru. Governments to get to the truth. Ngerageza kujya mpangana n'amaguverinoma kugira ngo nge ngaragaza ukuri ngushyire hanze. Yeah, of course. Ndakumva. I came here for the chance to confront a dictator. Je nari naje hano ngira ngo n'umunyagitugu nkuko bari bamumbwiye zamushyire hanze ko ari umunyagitugu ariko nabonye bitandukanye nuko ari umunyagitugu. Ariko abantu bavuga ngo umuntu n'umunyagitugu ariko atari byo. Now you tell me something. Ngambwira. Uramuki. Twarabamenye. Nagire. Are you enjoying this? Bino turi gukora biri kukunezeza. Je ndi gukora akazi kanjye kanzanye. Yeah, me too. Nanjye ndi kugakora. I can't. Sinshobora. Twarabamenye. Wanditse. Yeah. Mureke twarabamenye ndeka. Twarabamenye. Ibi bintu bishobora abasore bake ndimo. Amaninja araduhagurukisha tuzajya tubahakanira. Get that, Mr. Pitt. Saura muki. Abonye ukuntu dukwiye kujya twitwara muri iki kinyejana mumenye agaciro ariko kanya. Yo. Morning. Mwaramutse. We gotta go. Dufite kugenda. Hagutinda. You're still not going to let me go to Puerto Santiago to tell this story, huh? That's a negative. You got your exclusive. We get you to say. Ngure wayibonye president mwakoranye interview none ubu twagenda. Enough? Cyakuzanye wakibona. Story? I mean, yes. Cyenda cyafite inkuru nyinshi ariko zo kuvuga. Side, but it could still be dismissed as the rant. Wabona ariko hari ibindi bintu atatubwiye nabyo twari dukeneye. Revolt. Mukobwa aracyashabye. The world has always been largely apathetic towards my country. Isi ndabizi igihugu cyanjye gifata nabi cyane. But not my people. Ariko ngiye bamfata nabi sinshaka kubafata abantu banje nabi. Puerto Santiago. Uyu munsi ndajya Puerto Santiago. My people. Kugira ngo ndwanirire hazaza heza abaturage banje. Visions of saving your people to the back burner and not getting us killed to the front burner. Wegenda rwose utabara abantu bawe nibashabe bakwica nanjye ndatabara uyu mukobwa. Mason wazanywe n'icyanda. Yes. Why are you here in Paldonia? Kubera icyo waje hano muri Paldonia. For her, to protect her. Kurinda uno mukobwa. That's why you think you're here? Ni kubitekereza ko ari mpamvu hano. For such a cynical man. Waba uri umusazi. Naive, Mason. Mason bitekerezo neza. All places. Ibaza ahantu hose kira kigo cyagiye cyohereza abantu kuwarinda. The question is why, mate? Ikibazo kukerewe bahisemo ngo uze hano none ho kuri harindira umutekano. Nawe byibaza impamvu bakohereje hano Mason. Nabonye uzi ubwenge umugabo asa nk'uwanariza cyane nubwo abayigize nk'umusazi. Abari mu baturage bikinira football ariko ibihugu by'amahanga bimwita umunyagitugu ariko abavuga ati abaturage banje nta muntu ugomba kubakoraho. Yaje anafata telefone. Amagara boss we. Yo, it's Mason. Hey Mason. Yego Mason. Okay, I'm free here. Yeah. Mfite ubwoba. What's the story, bro? You sent me to roll over? Kuki wanyohereje hano? The mess to handle it because I like own. Hari ibibazo byinshi birenze ubushobozi bwanjye. What are you talking about? Vuga biki? Man, you really gonna try to convince me you sent me down here randomly to meet the guy? Urashaka kunyohereza hano ukumbwira ko wanyohereje hano ngo nze nganire cyangwa ngo mbe ndi hafi y'umugabo wishe hafi kimwe cya kabiri cy'ikipe yacu. It should be great. Biraho gusa bisanzwe. Bwira impamvu wanyohereje hano. Not what you think. Uko bitekereza siko biri Mason. I love you like a brother. Urabizi ndagukunda nk'umuvandimwe. The only thing I can't figure out is why you needed me down here. Kuki watumye nzana? They wanted you to dispose of him. Bagira ngo ujye aho ngaho wica uwo muperezida.
kill Venegas? Nica Venegas. Yego. One of his bodyguards was going to get you a gun. Umwe mu barinzi be yagombaga guha imbunda akakwinjiza mu cyumba perezida araramo ukahita umwica. Take out the guy who killed our brothers. Wibuke ko ari we wishe abagenzi bacu bari mu ndege. He was hip to it and he jumped the gun. Nawe rero ugomba kumurasa ukamwica. I thought there was going to be a coup. Seb, what kind of insanity you got yourself into? Ibyo ni biki wijyanye? Security contract. Ni kontrabando y'umutekano ariko ikubiyemo no kwica mu perezida. Hari igihura n'abantu babi bakakubwira ngo nibyo uzabikora. Who are these people? Who pay? Abo bantu ni bande bakwishyura? Africans or contractors too. N'abantu badoye kontrol muri South Africa. Interview happened. Nibwo bambwiye ngire interview tuyipange ya Wellington. You want to take control of the Lanthanides. Right. N'abantu bashaka ko bakontrola Lanthanides. Amabuye y'agaciro batubwiye. Venegas uze kumurasa. Ubikore kubw'igihugu cye ayoboye n'aba ari umunyagitugu no kubwa abaturage afata nabi ndetse unabikore kubwa abagenzi bacu yishe mu ndege. Sasa bamwohereje ngo kwica n'umugabo kandi we yiboneye ko n'umugabo atari umunyagitugu. Kigeze no kumutabara. Khan. Hello. Hello. Honey? Honey. Hi, Daddy. Bite papa. Yeah. Hey, I just wanted to tell you. Nashaka kubwira. Mommy so much. I love you. Mama ndamukumbuye ndamukunda nawe ndagukunda papa. Mommy is sad. Ariko mama yarakaye. Yeah, I promise I'll be home soon. Hey, is Mommy there? Can you put Mom on the phone? Mama arahari ngo mume kuri telefone. Okay. Umva. But she told Grandma. Mama namwumvisha avugana na nyogokuru. Talk to you again until you get your shit together. Yavuze ngo ntuzagaruke mu rugo ngo utarabanza kwisuganya ngo umenye icyo ushaka nimba ari ukubaka cyangwa atari ukubaka. Ikamushyira telefone nabumvisha na nyogokuru bakuvuga nakana. Bana bajya Mason? Mason. Where are you? I'm just Uri he? getting Casey something. Hari ahantu ndi. I just wanted to say thank you for sticking with me through all this, and that I love you very much. Nubwo ndi muri ibibazo ariko nashaka kubwira ko ngukunda. Okay, I mean, you're kind of scaring me with that. No, don't worry. I love you. Nakunda. I love you too. Nanjye ndagukunda. So much. Kandi cyane. Please just come home. In one piece. Ndakwinjiza uze gutaha uri muzima. I'm on my way. Okay. Ndi mu nzira pe, ndi mu nzira. Hari mu nzira. Imana ishimwe ko umugabo wanjye ni muzima. Madam. All right. So you walk into your position, right? Perezida ari hano. Position right there. Ewa none uhita yikora utuntu nk'utu tw'utumara nyine none uyu mugabo ahorana ibyishimo. Mason yaje arakayishaho. Good night. What? We're leaving. Turagiye. Wait, don't give me a reason. Kubera iyi nta mpamvu nguha. Batarajya kure hari izaje bano bahita bambuka. Hey! Arabaje. Bano nabashaka kwica n'umuperezida. Igihugu bakagishyiraho umuntu uzajya ukora ibyo bashaka. Ari amabuye y'agaciro muri iki gihugu ahambaye bakabasha kuyageraho neza. Where's Venegas? Venegas! Baje. Dude, stop following us already. I could say the same thing to you, but I have my... Katururi. Mi amigo has a car. Come on. Ti ho detto che dove sta il presidente Venegas. Perezida Venegas ari he? Qui che tata. He dicho che dove sta il presidente Venegas. Yavuga Perezida Venegas ari hehe? Sto Sandoval. Che dove sta il presidente Venegas. Che dove sta il presidente Venegas? Kamutam. Mi cosa por aquí? Bazanana. Umva iyi modoka niyo muri bucikiremo. Ntabwo ari imodoka ni bya imodoka by'amafuti bigenda gahoro. What are we gonna do with this thing? Iriya modoka ntabwo yakwiruka irirutwa no kwiruka n'amaguru. Hey! Bano basa kureba ibyo ari byo. Perezida itavayo. Mureke nikigende. Perezida yabonye bari kubangamira abaturage be diso urabona ko uyu mugabo akunda abaturage be koko nkuko yabivugaga ajya kwitanga barika abaturage be. I hate you.
looking for Venegas? Venegas mushaka? Here is Venegas! Venegas Indian. Can you ride? Uzi gutwara ifarasi? Nagerageza. Biranga. Get on! What? Get on! Uri ifarasi wa mugiga. Ntago nzi gutwara ifarasi. Ko nabonye amafoto uri ku ifarasi. Ziriya ni Photoshop. Ngo ziriya ni barashayurira ifarasi. Baramubona. Yo. Baby. Hey. Hold on my waist! This isn't weird at all. Let's go! Yeah. Hey. Hang tight! This way! Hey! Bakurikiwe. Claire, follow me! Umukobwa parika nabi. Hey! Baramuzenguruka. Hang on! Katururi. Gumaho muri. Umukobwa arafashwe. Hello, Miss Wellington. Miss Wellington biti. I called you Claire. Cyangwa ite Claire. Bano bageze hano babura umukobwa. She was right behind us. Claire yaraturi inyuma. Umukobwa baramutwaye. Don't worry. Ntugire ikibazo. If I'm still alive. Ntago bamubabaza mu gihe nyiri muzima ninjye bashaka. Santiago. Excellent. Birasa nkaho tugiye ahandi washaka kujya. Kwereta Santiago. Bahita berekerayo. Yo. So you take money to make private wars? What's that like? Bivuze ngo baguha amafaranga ugateza intambara ahantu. I would, but I seem to have been kidnapped by mercenaries. Bisa nkaho nashimuswe na ba mercenaries. From the worst dictator this continent. Oya turi kugerageza gukuraho umunyagitugu nuko batangira kukwita kubera yabimye amabuye y'agaciro. Bari kumwita umunyagitugu. Our group has been contracted on behalf of the people of Baldania. Twebwe ikontara tuba twayifashe tumeze nk'abari kurwanira uburenganzira bw'abaturage b'iki gihugu. Tubakurireho umunyagitugu basigare bafite demokarasi. I have no idea what's actually going on. We ntago uzi bijya mbere. To bring stability and peace. Twazanywe no gushakira amahoro kino gihugu dukureho umunyagitugu. Nta kindi kumbe barishakira amabuye. It's the will of the powerful. Demokarasi tuyibasigire. Crazy, but yes, I do. Kind of part of the gig. It certainly sounds nice, and I wish you were right, Claire. I really do. Unfortunately, people are foolish. Gusa ikibazo abantu ni ibigoryi. They don't know what they want. Abantu barashaka mu babwiza ukuri. Matters. They need looking after. So what matters? None ni ikirero cy'ingenzi. It's power. Ni imbaraga. You can hold it and use it. Imbaraga urabanza ukazifata ubundi ukazikoresha uko ushaka. Using you. Ninde uri kugukoresha? Certainly people who... Abantu bari kunkoresha ntago bakunda akazi ukora ko gushaka kugaragaza ukuri kwinshi. Ntago bakunda abanyamakuru nkamwe mumena amabanga y'ibikorwa byacu. Abashaka abanyamakuru nyine batangaza ibyo babasabye. It's just over there, Rich. Hakurya iriya tugiye. El amor por tu piel llega al amanecer. Kigabo kiraririmba. What's all this singing, man? Rimba ibiki. You notice? Abonye ibyo ndirimba. Believe that when one encounters death. Je nizera ko umuntu ahuye n'ibibazo. Uba ugomba kubiririmbira. The singer. Je sinzi kuririmba. Dancer either. Nta nubwo nzi kubyina. Ameze nkanjye. Not afraid of a big belly laugh every now and again, huh? Hari menye ufite ubwoba ukomeza ugaseka cyane. I believe that one should always remember to laugh. Yewe nizera ko mu bintu byose byabwo twacamo tuba tugomba kwibuka guseka. I'm here. Oh,
namenye impamvu ndi hano noneho nayimenye. Want me to kill you? Bari bambwiye ngo nkwice. That makes sense. No, birumvikana. Of course. Birumvikana. Blame me for shooting down your helicopter, for your friends dying, for your life ever since. Then my late bodyguard. Nabizi ari kashukushugu yaguye yari muweho n'inshuti zawe z'abasirikare mu jano bakeka kari ngiye wakeka kari ngiye wayirashe. Let you into my bedroom. Ariko singi. I don't. Bari bakubwiye ngo baragwa ngo bodyguard wanje aguha imbunda kuzane mu cyumbo ndasa. Being a dictator. No. Wari umunyagitugu. It's just practice. There is something important I need to tell you though. Hari ikintu cy'ingenzi cyaho kubwira. I didn't shoot down your helicopter. Kashukushugu mwari murimo ntago ari ngiye wayirashe. You didn't personally. It was friendly fire. Do you really think we can stop an American invasion? Yesu urakeka twahagarika gute abanyamerika iyo batwatatse kuri iyi? I mean, of course I knew you guys were coming. Nari mbizi ko muje kunyica na kashukushugu yanyu. So as a matter of fact, I was getting ready to take a boat. Ndetse nari niteguye no guhungira muri Cuba. The helicopter gets. Kiye kubona mbona kashukushugu yanyu barayirashe. Ibintu byose birahagarara. And the next morning, I Mu gitondo one of my ex nakiriye umushyitsi. me. Yumwe mu bahoze ari ababosi banjye. Helicopter would land. Arambwira ngira kashukushugu bari bohereje ngo abanyamerika yari irimo abasirikare bari baje kukwica. Ariko barambwira ngo iriya kashukushugu twebwe twari twayohereje abanyamerika ni natwe twayirasiye kugira ngo tukwereke ko ubutanu udasinya amasezerano yo kujya dutwara peteroli iva mu butaka bwanyu tuzohereza noneho kashukushugu ikazi gaparika ikakwicira. Of course I did. Bivuze ngo abohereje kashukushugu ni nabo bayirashe yari irimo bagenzi b'uyu musore n'abasirikare be. Bivuze ngo twe twarakoreshejwe twari nk'ibitambo. I'm very sorry about your friends, Mason. Wihangane kubw'inshuti zawe zapfuye zarashwe n'abari babohereje. Mbega bohereje kashukushugu igeze mu kirere cy'uyu mugabo abari bohereje bano basirikare bahita bayirasira bahita babwira perezida tubabonye ko ari kashukushugu twari twohereje tukanayirasira ubutaha ntago tuzayirasa none izazi pariki kwica. Mbega yari nk'agasopo. You're going to tell the truth before they could take you out and replace you with somebody more user-friendly. Bivuze ngo barashaka kukwica mbere yuko utangaza amakuru kuri uriya munyamakuru ukavuga ibyo bintu byose. Impamvu ibihugu by'amahanga bikwanga. Yego turahagiye ni hakurya iriya. Harani hagiye Katururi umukobwa bamushimusi umugabo ya Jano azasenge ejo ni urugamba rukomeye ejo agomba kujya ngo muri presidence kandi barashaka kumutera kudeta Katururi